салом алайкум бародари азиз. А34 бисёриё хоҳиш карданд ки А34 абзор куне, фаҳмоне каму беш характеристикаша. Ана гуфта мегзарем ҳозир А34 якум нархша мегем қати фаҳмидаш. А34 6 ба 128 гигабайташ 24500 рубл. 6 ба 128 24500 рублаи нархаш бародаро. хоб дар борааш гуфта мегзарем. Ана экран сар мекунем. Экранаш супер AMOLED экран ай. 48 мегапиксел камераш. Ана интернеташ 5G қати кор мекуна. Официальный гарантия 1 сол дора. Ана экран отпечатки палец да экран шай. Хоб камераша гуфтем 48 мегапиксел, оптическая стабилизация дора, защита от воды и пыли дора бародаро, защита от воды и пыли. خب یعنی ov наметарса ov чангда спокойно метонем мисол чиркиншит гире дата экранс гире шуенча мисол спокойно метонем ана нихали хусусиятҳои беҳтарин дора. баъд экраншам бисёр экрани фасони хушрӯа яркия датао зурае ки супер AMOLED хака одамое ки мефаҳманд медонанд супер AMOLED. ана да комплектш чиу чи аста гуфта мегзарем. да комплектш ба фикрам ҳичи нест қариб коробкаи холия қариб ана ҳичи надора. Samsung ҳамиқа мақсад ғайрат кардай. Фақат документ дора бародаро, кабел дора дадруш, симуш, ана чизаш иголкаш. Кабел, документ, симак, коробка, телефон, таом дига ҳичи нест бародаро. Хоб ҳамондагиша мегирен. Ана гарантия 1 сол заводской дефект бародаро. Официальный гарантия. Хоб телефоно чӣ хеле дидестен ҳамаш навай бародаро. Пачка запечатани. Чӣ хеле ҳами ай официальный Samsung мебиям хе да пештон мекшоем да дастон метем бародаро. марҳамат кунед. телефоно оригиналай, телефонои дубликат илтимос напурсед, надорем ягон намуча, ягон хелша намебиёремам, надоремам. авиакасса ҳам дорем, авиабилето бо нархҳои беҳтаринай метавонед ҳамин номеро занг занед. телеграм канал мо да комментарияи дурӯе нархҳои телефонҳои любое время бине, видео, аксиё ҳамаш дар онҷа меша. обязательно подписка ҷиқида монед. саломат бошед. худо нигаҳбон. барори кор.